nethangu ya The Standard nethangu ya Daily Nation na indi tuisisia nethangu ya The Standard maovu alama nengeto uito ndino wa page yambe ni maovu makonetie mwikanisio wa ndeto lokosi we mwenyani wa iyo nzamani ya mbunge nene ya maunduma uiti katikati wa minister wa uiti Aden Duale na memba Manza Maesu na indi ni wake kalokela Duale vikite kuelesia udukomi washa undu uilie na indi nikikalokela kitumie amoma ayumbe nzamkana Manza Maesu mauma na kutia kikalokeu tunawakwitha indi Duale aonekie na kivudhi yake nene kwa ayasia kana amwema ya ilite kumukulia mokuli onundu wa kwithiwa ni anini kwiwe nawe ethitwe emutongoi kwa evinda ya sani mavola maendete kwa uliku ndini wa page ya thanthatu ndini wa page ya keli na mavola makonetie nzama ya mbunge lakini ine nzama ya kisomo ila indi ni omukula sia mokulio minisa muviani wa kisomo Julius Migosi Ogamba yolo wa ilovia siama school kana capitation na ila itwika kana ni batoneka ikavingisa mutiani ulawa yoteletwe kwa wa grade ya thanthatu grade ya kenda ondumwe na KCSE na oithangu niyi ya keli ni mavovo measikana ni batoneka mabuku ma grade ya 10 ila ni the yambi ya mwaka ni tuendete mavuku ma kusoma make kombelwa kana maskulu make da matena mavuku asu nundo wa kwitha ndale matumbithasia mavuku asu measia ni mataite silikali na ni batone kama kaema utumbithia mavuku na manigwa sima grade ya 10 alani mama ida mayambisia senior secondary make wa indi nevinda yomo twinde ni wa page ya karato ni mavo makumacha makonetie mutumia umwe ulono twika indi ni wawaye kana kake kalake utwika tikake kusia lakini ne kake kweya na kilono watakana ekiu ni kana asomerie nyinya wako isomo itina wakwitha matwanite na indi kana ukeitwa Tamara Deborah kana Joki na kwa waiwe kwe mwaka wa 2017 itina wa kuvukwa na mwe wako wekwa indi kithekani cha thongoto kana mututoni wa thongoto na bala musili wa makuani Alexander Mwasia Mureti kotini mwenene wa milimani utui ya mwisi liluosu Steven Otieno wakuwa miaka miongo na muonza chovo cha miaka miongo 5 kolokoloni nondo wa kikokiu cha uwani usu. Hizi ndini wa page ya kana ya The Standard mauvo alama nengeto uito ni mauvo meukonia mutumio mwe ula unutuika kana anathi ya officer wa GSU mawikalondi ma president kana State House mutumio kwe sitwa kithuka kimunyi wakuwa miaka 53 kina na nethangu yi etuika anoathi officer wa polisi Ramadhan Mantaka kwe wa kwambililia za kana gaitini ya kulika State House na vala indi kuyanana na ithanguji wetuika kimunyi aumite Kalama va kauntini ya Masaku na indi ithanguni ya katano na wande bobe musiwo ukuelesia kila kine kikie na indi kuyanana na mwitu wake Ann Mwoki yasia kana ithe woni mundu ithi twayikala na uthatu mwingi na muno uthatuo waumanie nake itina wa kuvinga mukawa wake wa vingwite Kathiani oba kauntini ya Masaku na indi oneka yikala na uthatu mwingi na itina wa kwitha thukumite mikawa ningi Mombasa na wote kaunti ya Makueni na indi itina wa kuma mamikawa nisu wa thukuma ni uwa ndio vingwa mkawo su wake Kathiani na au vinga na kitumi cha kuvinga betueka na wekie kwa makastoma nundu wa kwitha manena ciana hii na ini kwena na muka wake ni kana anaumie musi kwa Kalawa kana aumite Kalima Kalawa kaunti ya Makueni nibo anaumie wa kwambililia saa 10 cia kuicha na athi lovi kuite indi mangi kana yangilo no twika unathi ofisosu wa polisi na indi nikiko kila tukilitia mwakulio maingi yoluwa usesei about State House nundu wa kwitha ni mwa Kalama president na masunga wa
kila ivinda yonde. Tuizende wa page ya thandatu mauvo alama nengeto wito ni mauvo lani na unangalila mendini wa page yambe ya The Standard makoneti indi mwikanisi wa ndeto loko siwe nzamani ya mbunge wa maunduma uiti katikati wa yumbe na minista muviani wa uiti Aden Duale na vala indi mwikanisi wa ndeto unaambiye kanona ambiwe ni muyumbe wa Kitutu Chache South Anton Kibagendi inde itola Aden Duale motoni ndwa kwitha kile vinda yonde ayasi abe ambe mekuya ilovia siasha na ndo weta nao ndo weta hospitali meva na indi na Duale asie kana alama te kwenda aiweta kiu na alama sime na hospitali na muamini to bingwa na indi ilamu ikanisi wa ndeto ubyo muno Kibagendi wikia kumaluka na kindu kala kutumie ona yumbe angi maluka na indi na ke moyumbe wa kaunti ya Nandi Cynthia Muge oselela na indi ana utula Duale mote na indi hebo Duale wonikie aimu bothesia muno ya sekana no indi ulikile mbunge niyo ande si uthoko miondo ya faigwe Duale ya sekana wene mondo manene muno na ndaile tetha ikolwa makolwa amwe ni yumbe tasu na indi ni kendo kala kutumie indi kikalokiu kivikia na uvalanika na kuema kuisa kusia matunda na vala kwebinda yimwe Kibagendi wonekia itola moti mwene kibila wanza mesi ya uiti ula ni muyumbe wa seme Dr. James Nyikal hayaseka na aikie Duale the ni wonu kutongwesa kikalokiu ni wonu weta ondo kukwikwa. Bino wa page ya Mwanza ni mauvo makonetie adhukomi ma ili siya skali kana kambuni siya kuseuja skali ngilina ala indi maindi kotini mayenda isiso ya kwenda kuola momo kana adhukomi ya momo kuvutwa wia wiki ya kuonga mga ondumwe na idhi mbinge siya skali kwezi wa hidho wandu ene na indi menda koti osie isiso yu likavikie na kuendeya. Dini wa page ya nyanya ni mauvo makoneti enda mboka ya President William Ruto ilo kuambisia ilembetani ya ukamba mudhinyani wa umundi na kumariku Mwanza haisi okedhia ingi ukamba matukumi ongweli haitongweze chadhi cha mashujaa kiwanzani cha idhokwe na haisi okedhia ingi matukumi ongweli na ili ukamba kuminukilili anda mboka ya maendio na indi imwe siya kanamilati imwe ilo kuidhiwa ayekwatirwa kwa kuvingwa nengi wikia na kwetikilia uyendewe ni bamwana lelo wa kuma kibwezi kuthi Kitui na ulawa kwa mie kwa siku kwa uwe ipatiwa ende kuthikula unchelelo su uende kuma kwa siku kusilamigwa ni ngidha mbondoni mwingi. Morality ulongi unuwe kwa tiwa ni kuvingwa kwiki walami kwa lelo wa kuma zombe kuthi mwiteka na kingi ni kusevya vando wako ya gasi ya kuwa ya tan miongwe na vakuvi na kimansio cha walimu cha Kitui Teachers College na indi ni mulatula osewwa kwa milioni mana Mwanza. Kila kingi president ukwati wa kwika ni kuvingwa kwiko walami kwa lelo wa kuma ikudha kuthi mudha kilioni mbunge cha Kitui South ondomwe na kuvingwa nombasi adha wa monini county ni ya Kitui. County ya Makueni president ukwati wa kuvingwa kwiko walami kwa lelo wa kuma ukia kuthi kana kuma ukia lelo sula wewe kwa ivinda ya sa indi utana lami na si mwani wa mbelu ile taile si na witina muyumbe wa Kibwezi West mwingi mutuse wanakiona hivyo ya asia eka kwa launch na indi makule kumela kwani kwa launch wa malameana hata county ya Masako president kwa tewa kuvingwa kwiko walami kwa lelo wa kuma kangundo kuthi mwala kati indi wa miradi yengi loko wa aitambuka kwika county ni sia ukamba. Bino wa page ya kenda mavuala manengeto uitwa mavuo measekana kimanisio kinene cha Ilovi kana University of Nairobi ni kimwe kitongwetie kwa Ilovi ila itena ene kana unclaimed financial assets
na betwe kana ilovia nila amaniwe ingi maibite ta caution money na maka mautongi wa mami na masomo na ngina la maibite fees ukadhonoka kiwango kila mailite kuiba na indi yumo byawa kuangami ilovia itena ene kana Unclaimed Financial Assets Authority weasia kana imanisio initially itone ngani ilovia isu ne kana ene mawiki na kuikwata ila situ kana kwa oyu ilovia ila mena sioni 2.6 billion. University of Nairobi itongwete kwa 2.3 billion. Ma University yina 171 million. Maseno University na 40 million na Egerton University yina 30 million. Ilovia ikomete ne matesi walasi. Tuivi dhini wa page 10 ni mauvo makoneti masenita yumeenda matambia moswe itunakuiba ve ilovia mbingi siaite kuisala wala nyoni wa e-citizen ula indi ene methi tumayivia maudhuku mikiwevukanyo masilikali na balakila mwene ndi ukwenda kuivia services isu utila wasilingi 500 ila si utuika indi himusiasyo yesi wesienda abana yuma senita menda silingi 500 ivikiye na kuvetangwa. Katuni kaumondi ka The Standard kende ni wa page 10 na indi ni unenanya we katikati wa Andreli na meonekani ya Kenya na indi umwaka kasole tokundukuna bambe ikuelame ukulania should any leader found to be corrupt resign. Mutongo ila wewe wa mulosani ni wailete kutia wea katuni kanga mosongia yes and no kana ye na ye Yosia kulia kama kulia ndio yasiata akamuya ni maili totia wea ni kana ukunikiliwe kwe na wakati wende kata minute ngewesu na kama inokililia babangi katuni kakarato ayasia nundu akwiga tikasia mebe tange paimu tongo yo no motiwa nundu akwiga ondeni alusani ndi kama wewe kasia yute ya mbako mea matiyo ya nondo makatia wea kwa oyu tina ilawia itona kurute desia teka sakuwa atongo angi tiyo katuni kaumondi ka The Standard tuithi ndinwa idhango ya Daily Nation mawala manengeto uwito ni mauvo makonetie mwisilio suno tuika unathi ofisa wa GSU mawikaloni ma president kana State House ofisa usuko siitwa Ramadhan na Mantaka na kelo unadha ni yaitwa Kithuka Kimunyi ula umite Kalawa county ya Makueni na mauvoni ya ofisa wa president William Ruto muthenya ni wayo ekite uniform ya ita na indi ni wa kutania muthenya wa ita kana KDF Day cha thikila iwe Moi Barracks ko ya Eldoret county ni ya Uasin Gishu na indi president aiweta kana kwikia uniform de kumulilikanile emoni ni kaida ukani wona indi maofisa maita maendeye na mavundi sio ndini wa Kimansio kiu na yasia kana indi serikali yake na yoni ende na kweka kila kitoneka kwikije kana ni masisia maundu kana welfare ya maofisa maita misiyo ondumwe na kwikije kana ni makwata miyo la elite ya kwailia othukumi wo Ovon manenge toito ndini wa page ya mbeni mauvo makonetie amaniwa la meidha maithi grade ya 10 na indi vetuya kana amaniwa ngilima na 539 masakuite kwika masomo la metawa STEM kana science, technology, engineering na mathematics namo amaniwa ngilima na 539 masakuite kwika masomo ma social sciences na ngingilia na walinemwe na mama sakuite kwika arts and sports na endi na serikali ya sekana ni vadete maskulu ma secondary ngilikenda alama manitwe kwa iwango sikanyo be C1, C2, C3 na C4 na endi ni boha mani wasumeithi wa maidhi kukwata masomo ma grade ya 10 Dinwa page ya keli ni mauvo makonetie mwanake wa ukuwa miaka 3 Samuel Muiruri ulona adhiwe kwiwa dhandatu muvitu kwa yakatani mavoko county ya Masako kisioni cha Flight View na indi mauvo imambuki kana matuko mavudho mebau itina kana matuko 10 mwaini wake anda mwakaniyo
ni wetitwe ni maofisa ma Isalu ena munyana ukwitwa Eugene Kandiri kuandikithia mauvo ituna kwitha indi makona nawa na siko mbingi la siende sia enende kwa mbwangi wa nyumba sio umena ni wailovia ondo mwana maunu wao sisi kwitha maendete na ikisioni kiucha Katani na indi ni waendekie na imendekie mabike kisaseni cha polisi cha Mlolongo na ni maendie kuyana na livoti sia maofisa su mapolisi na indi kwa landatu ni wo unathiwe ndini o wangu sanisio sia kitheka kisioni kiu. Tino wa page ya karatu ya Daily Nation ni mauvola maileti embu wa Kenya medhitwe maike embu kuma bandu ya Kenya na kudhindi ya Russia na kuyudika kauni wa Russia na Ukraine na indi nivalakwa oyu misimwe kwa sekanandi lau nena nyonasia na sio ila siendete ndisu na amu mwoma yasia onati maina mavundu sio maita na nima indie kauni na indi ni maukule maende na ukule leo kiucha viki wata Kenya mambi yo ikauni wa Russia na serikali ndisi. Dini wa page ya kana ni mauvosu manengetwe wito ndini wa page ya mbe ya makonetie kithuka kimunyi urana utavia indi kana umete kala wa county ya Makueni lakini yu idhanguye na zezi nenganite mauvo mewa dhukanubyo na ma The Standard ya sekana kimunye anatu ya idho kwa mama hotelini Mombasa na wote na itina bingwa wawe kabiyani lakini nawe dhango ya Daily Nation ya sekana kimunye editwe emuthukomi wa State House na ni wa mananie na ofisosu na mwadhie Ramadan kumatene matu MSN na manane na tiyo yambe kimunye unaendete bau kunene na ofisosu na ile mwenyosu mbe wa kumwadha na yangime tuwe kanani manane na nisi bandu banda tikate 17 na indi abikia na umwadha na yo alame weta uwonao ndini wethangu ya The Standard ni andu mamusi mwetu wake ni waweletie na kila kinekikie kwa wakwambililia Wanundu ni watu waneka akauma bandhi ya Kenya na kuthii na kuvingisa ikwani jiu. Dino wa page ya dhandatuni mbogo ya mavua suma konetie minisa mwaviani wa uiti Ndwale aye kanisi ndeto na amimba manza ama ya uiti ya mbunge Evo Muyumbe wa Kitutu Chache South Anton Kibagendi kati wangi na niki kalokela indi kile lile kitena matunda nundu wa mwikanisi yosu wa ndeto. Dino wa page ya Mwanza ni vobe mavua suma konetia mandebu ya grade ya kenda una masakuite masomo mwedi wa mayika ala ingi masakuite masomo ma STEM kudhikwika ndini wa grade ya 10 ile ni the yambi ya mwakani tuendete. Dino wa page ya nyanya ni mavo makonetie mwadawatala umwe ula udhakitwe mbungeni na ukwendekevya adhuku mima silikali alama avutwa ona mwoma kede wa matona kunengwa pension na indi kede wa mwadawatala usu ula udhakitwe mbungeni ni Muyumbe wa Mwaya Omboko Milemba no wiki ya obeta indi ona wavutwa wisilikali ni uhidewa otona kukwata pension. Dino wa page ya 10 ni mauvo makumacha no konia sister mwe wa kanisa wa Katoliki kuitwa Sister Anselmina Karimi ulono wa iwe ni sister ngi kuitwa Sister Caroline Kanjiro na indi betuweka na usuno wa iwe Karimi una yanawe takanadha yuwake we muisioni na masami ongwele na matema madhelu adhikiwa kuwa wahani uonge kuitwa Kanjiru Caroline na indi mwezi luone umililwe kotini kwimbo nyani wa iyo kauntini ya Meru na balatu iki ya indi ni asiye wendania 10 kisasani cha polisi cha Meru ukunikili uendeye na kanotwa igwe na indi balaka tu ikiona kana ili ito nengwa mwana kana akalepwa nuni watoneka akavingisa ikuwa ni jiru kana akatoloka. Dino wa page ya 10 ile
mauvo mailetie undu za maunivani na mivaka IBC yetie otoi kamwe wa kumulika metho kana iris ndini wa kuandikithia akuni makula na India IBC yasa kana kiino cha kuikithia kana niredio wana usesei wapia na maunduni makonetie kura. Na hindi na koka tu nika Daily Nation muthinyani wa Mondi kendini wa page 15 na kakonetie president wa ndi ya Cameroon Paul Biya. Ula indi ende na usukumi aikithia kana ni wasinda kwa ivinda ni kwa tani tamu ya kenda tunakwitha tongwesie ndi sukuma mwaka ni wa ngili omwe maana kenda miongo nyanya na ilikana 1982 na indi atana ambao tuweka president hai prime minister unguo tongwe wa president webindani yu Amadu Haijo na indi mikuma na mwaka ni wa ngili omwe maana kenda miongo mwanzo na itano ngina 1982 ni wa prime minister na indi osalela kwitha president na kwa oyu aende na usukuma atuikio president yenge hunyivani notwa hiyo ndesu na waete ngusanisyo weya siano sindite ondomwe na mutongo yangaliko ya lei Isa Chiroma Bakari ulona yake hunu kwa sekana niwe musindi na indi ni mausungo twende na kwetela tuone yono ulono isa usinda hunyivani usu biya nuku siokebya ingi kana ngaliko ya ulei ni kosa utongoi usu na indi kwa tu ni kama vinyani wa Mondi ka Daily Nation ni kwa tira ngwelo kwenda wisome kwa uliku ndukazi basa ni nzio kebeti na mweni wito kiokoni cha Omondi nyenito wa Robert Mutuku.